Mashafo nyina kwaba edeba Attention TV so mo amunim sa Attention TV de nsem ajetene ne ehoye man mu ne aman foforo so na no ne eboaboa no ne aso no so kroje ti so so nsuo de abedan yahwefo na ebusuafo endem sembi ajetene ne ehoye man ga ne mu hanu mu se ama Attention TV for ye kase be ma mo update abrani abrano nyina abrano nyina so ye de update ne ba na nsem ne nyina ne se eye ababa we ya friend Madwoa police inspector ekobo ne tuokun no ye nya ne nte ye se na yere esesa ne nyama e de free police barracks omo wo hono mo asan so afale for divorce so no de say aware no ontumi ente na ho biem na mbra nsem ne beton monten so no yenkone enkotie mu nkyeremo ne embra I didn't go for some who are crazy as asembu ha utia ho musa se o say enipa nyina ewo bone wo ye ho de but ye de ba kura ni nti de nam so ma wo kun ne de wo ne ni nyankopon tem na ababa wa ne de ne ka 5000 ti say de wa je atum so ne kun no kata chenya reho nti wo de ka 5000 Ghana fe eno aka asem bia me kan ye emema mo emema ya na mo ne ma enante se ya wade se ma menyina mpana no so mpana fo mpana ne mota kunkum ma no awade nkwa do mu ntankum emema na mo ne ma akotwe mpana eye wo se uye bibi ma oba na waboa na ama no munyi sa adwene mfiri mutirim se waboa na ma se ebasa baba wa ne se yemfansi ha wosi memunia metikwa payo so mo kan se nti bekwa kukunu ana enema mede ma no mesizi injustice at the highest order enwa katachie me kan say be ma bia mfa hye ni tirimu say sexual satisfaction na ye ka no momunya emfaso wo mu mo chema into oba no ma sexual satisfaction e dinna wo oba wo kwese ne pe wo se ne pe zo nya ode aduane no ana say de wo sisters ni ho mu no aduane wunsu ni amadada nti die poti na wugina so se oba pe reasons no 90% ye sex and sexual satisfaction so memma ye nya chema me sa repeat ye nya chema enu ti na so wote wona wo ho yira wa be ka so wo ho yira wa wo feel for sex ya na woni oba e bebre twetwe mo ba ma no mo twetwe mo ba ma wudi nkuto ebi nso di key soap ebi di alata samana ko hye baaf na twetwe mo ba ma ada na wo twetwe tena hoye enso oba soje ne yire ni kunu be ko peacekeeping 2 years no man so mfa no wote ho man dodo na emfa no ho ba wo be ma wutimi ntena se nche me tu hui enya de metumi atena si 2 weeks na menye metena si 2 weeks so that sex me ni me ho abro sa enso oba betena more than that nti se oba ma sexual satisfaction ye wo na wo benefit more nti ade na akoso oba pe no opene no wose wona wo betwe mpana enya wo yire no 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 twom mpana aduru baabi wose ye fancy ha wose me hu akudi mabɔ ne ho ka nti megina so na makuno na wo sex na oba ne de ma wo no me se mi busa mema senka mita e ready sex e ready sexual satisfaction sa mita ne bi bo ata so ana bo wachi ene e ready sexual satisfaction wo nya firi oba ne ho anka hwa obel be yesai one round bi a obel be yesai katachie enka wo katachie me sanka obel one round be yesai the more me busa question the more I question we say never come to the ntina my di obeyi alo me ka gari am di na wiai me ka gari fufuo ni nkuruma am di na wiai say no obeyi alo wuti fa se dia fa hu ni hey gari am di na wiai nana say o ka me bi odi na on fa me salary pre ko na me say bi ni ho say sexual satisfaction you will meet a ready and the bowachi and a ready sexual satisfaction oba na de ma wa me say kakatachi one round bi a wo katachi me say ka betu ya say kamede me pepe sia no ora yeso ka wo betu ya say wo hwe anka wo de be ready say Dr. Moses ko betu ya 10,000 Ghana cedis. O say eja wo say na to pa bu wo say ka be ready papa o say 10,000 Ghana cedis. Eja mo say ni e say ka wo de be ready o and odia ko say for you 10,000 Ghana cedis for you kata. Doctor and he say o no be jala officer
oba ne nya hwe ma eti meje de me de ma no ana me kuku na are you serious amo twempana e ma ni jamo amusimu kuku amo so no de nsenhunu o confirm de me kan enora no so wonye ne ho ade woni mra bia wo no so wo pese wonya control oba no so ko hu nhunu oba won kan okure e wo mpana twum no aware mu so saa wo de no de another wo de ba no makacha say no de another story ene me ho so be kan pom di ho asa wontina asa men kasa no pese wo topic no de ya na ya another matter me pese me nkyere say wo no oba twempana woni ni su control o mo fan so mo tiri mu saa because won kwaje ni mfra busuafo ho ka kire wo mema no enu tina ya mamre mu no ye wo de ye wo knocking yes ana mo kan ko hunu hunani mu kokoko hunani mu ukoyi wani mu se mo hwe mo baba na o wo mi fie enu wonya nware no wonya nware no kwa ko hunu hunani mu a na ye se ye hwehwe na ebusa na wo ho enu mpo woni tumi so se mi beku ana se no na na se ndie nyina ye condemn enye to say ewiase dina na ade ama ne mpo a untumi ndi obi nkwa mfre ne se me da wase that's it so what ya se sa eno ba kwa na wonte ase se e ma ni binya lawyer ana na me ka to say na de hu ani so na de koda ye mu be ma wono wo e wo ho a won ka no kore no ware wasa oba wo ho nka no kore ware wasa ntafutu we na ade ma wo but loyalty hu hia amate ase nti se sa na te de futu we na ade ma wo oh but nipa on ka no kore se wo twon ho better yeah enu beku no aba obebo no that was wa twe wo ho who was to be no ebusiafo ekema akoye se ebimo kaka se eyade a oba na nkasa na opeso jan na ware dada na asebo ese so aso abanti na aba no nko ade o so tumi ja be ma no ho noko ebimo so ka se emma de se ya sisia asem to be me na wasesa wonyama se we free police barracks o file for divorce Ghana form ba de some de dodo na nkrofo de abadan no so wadwenhwe eto comment section ho se na be ya metumi akenkan ede ama abrene abrano nyina kaisi social media handles ni nyina okoye Facebook attention tvgh ewo honomo like share comment we videos no so afei so no okoye YouTube attention tv subscribe to our YouTube channel adome bi wo ho boso se na be ya bibia red beto na ye kanea unsa ebeka di channel no ho adanse fetra foforo oyesa aso na ewrade ehura Mr. Jacob bibia wo bia jibutu pepa bia wo bia wo so jibutu wo hia mo abonti abom sambra na frem Oheneba echa